mancha ki chomdo ho le khop tup na dia ha ta na to pat ding le mera pai bi ho chunga khota action la ding hi jun ni sim som la segi ni thla a Union Home Minister Amit Shah makai na nuya Manipur Security din mun thu a New Delhi muna to khom na a asai khom la wa thu pi pe na asai yu hichite ni a hi tin the print so in phondo na anejin a hi Ministry of Home Affairs not block Delhi muna to khom na achun Union Home Secretary Ajay Bhala Intelligence Bureau Chief Tapan Deka Army Chief General Manoj Pandey Army Chief Designate Lieutenant General Upendra Dwivedi GOC 3 Corps HS Sahi Security Advisor Kuldeep Singh Manipur Chief Secretary Vinit Joshi Manipur DGP Rajiv Singh Chule Assam Rifles DG Pradeep Chandran Nir Honjong to khom na achun pan analavin ahi Kidong ta le dat mo umta khachu Home Minister Amit Shah makai na a to khom na achun Manipur Chief Minister M. Biren Singh Chajong anako povin Manipura kun Melhay Officer khachabe jong anapansa povin ahi to khom na asei khopen te new mancha ki chomdo ho le khop tup na dia ha ta bol thei chan bol ta dingle mera pai bi ho chunga action la tia ki thulu na ane na hi pen ta chu hichitian ni akibol do masang sia Manipura chamna lampi ki sim thei loading a hi tia agelu a hi Manipur boina jia government hal anaki chomdo ho chanchin Home Minister Pakoma pilut a hi tathonin agang thei pena joint team khat sim do ding hichi joint team hin milama chule black market na ki ji government hal ki chomdo ho le khop tup ki ding to gun asim uwa na to apat divin thlu na anejun a hi thalgin na ahi lo le ki kap to na jing na mun hol hanchila Central Forces so sa so ding angai cha dung juya Central Forces so be din jong thlu na anejun a hi tu chana a khalo lai kuki le meitei ho table khat na to khompi a boina su hlap ding hi gyal kho masat pen din jong thlu na Home Minister Amit Shah makai na a to khom na achun thlut anejun a hi